Mizoram State Referral Hospital Falco na din ani dan le MIMER din chho ani dan te tun tuma hian kan thlir ho don ani. Mizoram Institute of Medical Education and Research Falcon hi aizol dag in pui achangin kilometer som panga vel ani a motorin minute som thum tan vel ani. Aram hi aramin azaw thale a bigazani som nga pali point som riat pali zeda zawani. Aram hi National Highway number 44 World Bank Road in Atantlanga. Kulhpui achanga atlang lamrama hian quarters ni somni pali oma achwalam tlang chungzola hian hospital main building omin asir chimlama administrative building omin achwalam liama hian anatomy mortuary le TB building tebaka biomedical waste hospital bollo big en kolnale halralna incinerator shredder le autoclave te aombok ani. Residential building omnamwal hi azaw lea henga hian in kalpona kulhpui NEDP summangin lai ani atrulangin helai rama hian building lasak belzel ani ang. Hospital main building a hian OPD le diagnostic block baka hospital block A le block B a om. Administrative building a hian hall thatak tak le medical college laboratory baka library changtlung tak a om telbok. State Referral Hospital a hian 24/7 emergency duty omin ambulance service po 24 hours duty a ombok. He hospital a hian department sompali omin national program chisang NTCP, NCD, NPPCD, ICTC te mumal takin an function mek. State Referral Hospital Falco na hian operation theater pali omin OPD le emergency room ate minor OT datel alani cheubok. State Referral Hospital Falcon hi medical college adan mantur ani awangin NEDP summangin na sa takin thuam that ani a khol changkang le chaber bera thuam ani. Diagnostic lamatan laboratory changtlung tak siam ni in pathology lampo na sa taka ti changtlun ani a. Microbiology le biochemistry lama mantur khol changkang le chaber ber da ni in tuna hian na chi sang test le exam ti the alonita tunma a phai lama thon zia ngai thin biopsy thlengin helai muna hian ti the alonita ani. Falcon Referral Hospital a hian digital x-ray khol thaber chi man ani CT scan le MRI khol thaber ber te NEDP summangin leito ni in install mek ani a hunrei lote a dam loten an mang thei mai don ani. Endoscope, colonoscope le bronchoscope thlengin nitin dam loten na heng khol mang hian doctor thiamten en fe in an boipui chhotamek ani. He damdoi na hian dialysis ti thei trep ni in laparoscopic surgery thlengin ti thei alonita. NEDP summangin tui supply le power supply thei ang bera thuam that mek ani. Aizol Civil Hospital le State Referral Hospital Falcon in Kara hian nitin bus service voi li tlan tir thin ani a. He hi dam lo le an mani boipui tu te tan achangkai le hospital tlo tu te tan canteen thatak siam ani a damdoi in building chunga le a chevela damdoi zorna le eile in zorna dorpo thnem tak a omta. He hospital a hian BPL le PMJAY RSBY thak tu baka healthcare sum mga damlo enkol na lam boipui tu te mumal taka da ani boka heng hi mi har se jok ten changkai takin an chhormek bok.
he dam doi in ti changtlun nan hian NEDP sum cheng nuai zako chuang man ni to in cheng nuai sangkhat zariat vel sen so na turwa man na po akal mek bok ani Mizoram tana ro hlu Medical College MIMER po tluang takin a function meka hei hi na sa zoka ti changtlun le ti len chho zel tur ani ang Medical College nei tur hian sarkari na sa takin maala a thil har sa le khir khan tak tak paltlangin voina chuan a hlotlin na kan lo mu theita hi thilom om tak ani Medical College nei tur hian letter of permission nei phot angaya Medical Council of India in te na shang asiama an mitlung taka chung de chu kulhpui vek angai Achan tira classroom pani mi za som ni len na ve te library azau zong bithia ombaka le khabu sang khat zanga aya tlem lo omna te nei ngal fek atula library a hian le khabu journal som ni Indian journal som pali le foreign journal paruktal a omnge angai cheu heng ba ka hian x-ray call omza turte OPD le OT nei zat turte bithia a omveka ni tin damlo in entir zali aya thlem lo an om nge angai Dr. Zirlaiten mishing ruang an zaya an zircha na tur ruang pariat atanga som englai po ina omreng angai bok Medical Council of India in abithia dana chuan zirlai pakhatan damlo palital ni tin buai pui tur an om angaya maimara hian abulchan nan zirlai za om tura ruaman ani angin ni tin damlo OPD in entir zalital antlin angai ti na ani Atira bulchan na hi angai renga a om athiang lava chan ani nu kumruk na a damlo OPD in entir hi mi zariat antlin angai dona chutiang chuan zirlai te po kumtin an pung ve zel don ani kumsang khat zakwa somkwa paruk khan khatilaya ro relai Congress Party pulal than hola kai shwai chuan Prime Minister pu HD Devagoda in Mizoram aron tlo tum khan Falcon Referral Hospital din na tur atan an lo dil chu vaibel se somli phalsak ani a amun ma atan tuna om na Falcon ram hi ti fel ani chutiang malak ani mek lai chuan kumsang khat zakwa somkwa pariat in thana Congress Party chu tla in MNF le PC Trangrualin sarkar na anron siamta a Congress sarkar kalyam ta in amalak na te chu chunzomin kumsang khat zakwa somkwa pakwa a sum mashwai central atangin release aron ni heng central poisa manghian main building baka administrative building te kitchen building te laundry building le staff quarters ni somli pali lai mai an sa chhota ani heng building te hi lualum lovin hun rei tak a oma kumsang ni pali khan aminga function tir turin doctor pani le staff nurse pali baka group D staff pathum da anni a an lualum zo lo nge mai he hospital hian hun har satak apal tlanga atira be se aphak lo hle kumsang khat zakwa somriat pariat atanga sanghi pariat chung khan state pon lama trangin a building omsale munhma de cheibola mantang kai tuma enchin tu po anei nwala Manipal Business House tebaka South India atrangin group ni in anon enbok ni in shiat ani hei baka hian Roman Catholic Koshan Enkol St. John Medical College Bangalore de chuan an branch pakhadatan cheibol chi ani MT in anon ngai ven boka khatilaya sarkar na tel tu tinen po in biang na nein lekha de po akal manual ni in shiat ani anni baka hian Cayman Island atrangin pol pakhaten anon thli thlai boka anni hi chuan malang na soitham an nei lo kumsang ni pariat kum top lama in thanpuya pulal than hola kai shwai Congress Party chuan sarkar na anron changle ta a an term top don lama bul an lo tran to an sarkar lo chung kumsom chunga Falcon Referral Hospital na sataka thuan op to chu din thar le turin ma an langala sarkarin theitop a chuan na azara hedam doi in hi Medical College atana man ngal ni in voin hi alo thlengta ani Congress sarkar pulal than hola kai shwai chuan sarkar na an siam le tir phat atangin
CM Chairman Nuaya Committee Adin Ngala Theito Pa Mala in Consultant Terwain Medical College Din Natlaka Damdoi in Din Puitlin Tumin Ma An La Chava Ruaman Na An Siam Chu Central Lama Thonin Theitop Chwain An Bozui Chauzela An Project Siam De Chu Nolsak An Ni Changte Aoma Beidong Lavin Project Thardang Siamin Medical Council of India Lamin An Pomtlak Ani MT in An Thonfo Mai Ani Beidong lava an bozui zel nuwa ni som ni panga May sang ni som Bariat Khan Medical College din Turin letter of permission MCI chuan an ron pe theita ani MIMER hi August ni sari sang ni som Bariat Khan Chief Minister Pulal Than Hol chuan a honga hon ani nuwa alom na po hripui takin nei ani program sadak min pezelani lali suan ke malo choneng ma indi theisi loba atia chawangin alama chan hian kila tam tak ati theni te kan ho to tan tria Mizoram Roadling Medical College kan ram chu ngeya kan nei theita hi alomom hle ani MBBS zirdu Mizo thalai titan kongzau tak ain hongta hun har sale khir khan tak paltlanga Medical College changtlung le rin tlak min chhop chwa saktu Pulal Than Hol le akai shwai sarkar chunga hian Mizo mi puiten lom thusoi kan bahle ani